Ino niyo mbica iria irokire gutunga a Kenya kiroko kia umuthi makierekera kuria memathagiro boco wao wa oro muthenya mihang'o yothe ya ukui ikirugama kurumirira mbura nene iria iraire kiura na gucungiriria muiyuro wa mai barabara-ini itiganite. Kaunti-ini ya Machakos athii mekorire matari na wiki thutha wa rũĩ rwa Athi kuna thingo cia ruo na gucungiriria daraca ya Donyo Sabuk guthikwo ni mai undu uria uthararirie ukui kaunti-ini cia Kiambu na Machakos. Hakuna kuenda maji. Kuna watu wananipigia simu, madereva wengine wako huko Kachoito hawaendi, wanasema mpaka wapelekewe chopa watoke na watoto. Tutajisaidia, tulikuwa tunaenda samba, hatuna mahali ya kwenda. Pale kuna watu wako pale Kachoito. Tunaomba tu serikali hata kama ni sasa hivi wao watu waokolewe, manake kutoka jana wako pale. Mimi ni mama mboga, tulikuwa tunaenda kwa samba, tukakuja tukapata maji imechaa kwa mtu, hata hakuna mahali tunapitia tuende kwa samba, watoto watakula nini? Na wathi aria mauma na matanya maguthie miena ya Thika na Manga na icagiriri kaunti-ini ya Machakos macungiriirio gukanja thabari ciao kuona barabara itingigerekire. Watu wote tumekwama hapa, sasa hatujui tufanye nini. Barabara-ini nene ya Thika Super Highway na muno makiria daraca-ini ya kuingira Juja gutiuma no tiganu na kundu kuria kungi kuona gutire ngari ingihotire guka mwena wa Nairobi. Ndireharirie wega tondu ko thirikari nireharirie wega gutingire na thina utwina guo neno ni Super Highway mane mathina tutra expect kuona niturathie guthitanga uria kanju ingituteithia tugakora niyo mena thina muingi gutukira maregete gwiciria horo wa gwaka drainage. Leo nitukuona thina muno na haha andu mahinyiririo gwetha njira ingi cia mwanya cia kweheria mai maya kuma barabara-ini amwe makihuthira karagita niguo guthondeka njira. Gaka utaia kinya next year. Bica yuma ota ino mwena wa Kahawa Sukari kuria twarithia a ngari macungiriirio kuhuthira mwena muru wa barabara niguo mahote gukinya kuria maguthiaga. Gari hapa imekunywa maji mpaka saa hii hatujatoka, bado tujalitahidi. Sasa customer wenye tulikuwa nao wengine walishuka, walikuwa wanapanda maroli, wenye wanaenda class, kama kuna wenye nimepeleka wanachelewa na mtihani, so imetuadhiri sana haswa kama sisi wanafunzi. Imebidi turudi tutumie long side tupate kuenda na Thika. Kurerikana muiyuro uyu ukumanite na kuna kwa rũĩ rwa Kamiti ruria ruthereragia mai kuma university-ini ya Kenyatta nginyanagia kambi-ini ya mbirarũ ya Kahawa Garrison. Na kuo gatagati-ini ka mucii munene wa Nairobi barabara-ini ya Moi Avenue gutire na ngari ikuhuthagira barabara ino thutha wa muti kugwa na kuhinga barabara ino. Handũ-ini ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.